nizere ko mumeze neza. Ni kenshi hajya hakunda gukorwa intonde z'abakire bakomeye cyane ku isi, ndetse urw'uyu mwaka rwasohowe na Forbes rugaragaza ko Jeff Bezos ari uza ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abakire ku isi. Ibi ntabwo ari byo tugiye kuvuga, ntabwo tugiye kuvuga abakire bakomeye ku isi. Ubu tugiye kugaruka ku bakire icumi bonyine bakize mu gihugu cy'u Burundi. Ni kenshi hajya hakorwa intonde z'abakire hirya no hino ku isi. Ni urutonde rukunda gukorwa na Forbes, ikinyamakuru gikunda gushyiraho hariya urutonde rw'abakoze ikofi nk'uko bisigaye bivugwa muri iyi minsi, abagwijije amafaranga, abakoze ibikorwa biteye ubwoba. Akenshi ibi ngibi bigaragarira ku mafaranga umuntu atunze kuri konte, cyangwa bakabibara bagendeye ku bikorwa atunze, banagendera kandi ku kamaro afitiye isi muri rusange. Ahangaha aba bakire nabo gushimirwa, kuko usanga barahinduye ubuzima bwa benshi mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi bakora iyo, abandi bahawe akazi kenshi, abandi bahinduriwe ubuzima n'aba bakire. Tugiye kubabwira urutonde rw'abakire 10 abagwizatunga bakomeye nk'uko rwashyizwe ahagaragara na Global Rank uyu mwaka wa 2024. Shuti bakunzi bacu kuri Shami TV, reka unyaruke gato ukande kuri subscribe. Numara gukanda subscribe, ndaza mpite nkubwira abantu 10 batunze ifaranga rijojoba mu gihugu cy'u Burundi. Reka duhere ku wa 10. Global Rank, ikinyamakuru gikunda gushyira hanze urutonde rw'abakire cyane mu bihugu bitandukanye, rwahereye ku witwa Siyoni Nikobiri. Siyoni Nikobiri uyu ni umukire ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo yashyizwe ku mwanya wa 10, ariko nawe yibitseho ikofi ritubutse. Uyu ni nyiri hoteli bita Zion Beach Hotel, arazwi cyane, ni hoteli irazwi. Uyu kandi anafite n'isoko rikomeye cyane mu Buyenzi, iyo bita Zion City Market. Ntabwo ari kenshi uzasanga isoko ari ry'umuntu ku giti cye. Akenshi ukunze gusanga isoko ari igikorwa remezo cya leta, ariko iri soko ryo ni irya Zion wenyine gusa. Niko biri. Bivugwa ko afite amafaranga menshi, bivugwa ko afite amafaranga abarirwa mu mamiliyaridi y'amafaranga y'u Burundi. Reka tujye ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 haza umuyobozi ukomeye mu Burundi, yabaye ikigera cy'umukuru w'igihugu ku ngoma ya Petero Nkurunziza. Uyu nta wundi ni Gaston Sindimwo. Gaston Sindimwo no mu mugambwe Uprona, urazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse mu myaka yashize uyu ni wo mugambwe urukumbi wajya guyobora igihugu. Imyaka igashira yari imyaka nta wundi mugambwe uyoboye igihugu. Gaston Sindimwo avuzwe cyane mu bikorwa bikomeye cyane by'ubucuruzi, ndetse bivugwa yuko mu gihe yari umuyobozi yagiye yigwizaho imitungo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uyu yavukiye Bujumbura mu Nyakabiga, neza mu kibanza cya Mukaza. Aha niho yavukiye. Ni umunyamugi cyane, asobanukiwe icyo gushaka amafaranga bivuze, arabyumva cyane, ntabwo ari ibintu abaririza. Uyu rero ashyirwa ku mwanya wa 9. Aha turaza kwirinda kuvuga umubare w'amafaranga abarirwa, kuko amafaranga arahindagurika. Ayo umuntu yari afite ubu birashoboka ko yagabanuka cyangwa akiyongera. Ku mwanya wa 8 haraza umunyapolitiki bita Leonce Ngendakumana. Uyu Leonce Ngendakumana ni uwo mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Uyu mugabo yavutse mu 1954, avuka mu muryango ubayabaye, udakize kandi utanakennye. Uyu munyapolitike muramuzi cyane mu gukunda kunenga ibibera mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Leonce Ngendakumana arazwi cyane, nawe avugwaho mu bakoze ikofi ritubutse kugeza uyu munsi wa none. Leonce Ngendakumana ni umwe mu bavuga rikijyana mu gihugu cy'u Burundi. Yagiye akora ibikorwa byinshi by'ubucuruzi, ndetse n'ibikorwa by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.
Leonce Ngendakumana yavutse mu 1954, avukira mu muryango udakaze cyane ariko aza kuwuhesha icyubahiro. Reka twigire ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 uzaho uwabaye umukuru w'igihugu. Uyu nta wundi ni Sylvestre Ntibantunganya. Yabaye umukuru w'igihugu hagati mu 1993 kugeza ku itariki ya 1 y'ukwa 10 1994, ndetse yarongeye agaruka ku butegetsi ku itariki 6 z'ukwa 4 1994 kugeza ku itariki 25 z'ukwa 7 1996. Sylvestre Ntibantunganya yabaye perezida wa Repubulika y'u Burundi. Ku mugabane wa Afurika, cyane cyane muri iki gihugu cy'u Burundi, iyo perezida agiye ku butegetsi kuva na kera byabaga nko kuvuga ngo reka nkurema yanjye nigendere. Ni abantu usanga barigwijeho imitungo ikomeye cyane ibarirwa mu mamiliyaridi y'amadolari, nubwo igihugu gisa n'igikennye kandi kuko kiri hasi cyane. Ibingibi biba bisa n'ibitareba umuperezida, uhereye kuri Buyoya ukaza kuri aba bose bagiye bayobora nabo muri CNDD FDD. Aba bagiye bakora ikofi ku rwego rukomeye cyane, ibikorwa by'ubucuruzi bagiye bakora kandi bakabikora mu buryo bw'ibanga rikomeye ku buryo nta muntu wabihingutsa. Ikindi kintu uyu mukuru w'igihugu ndetse n'abandi bagiye bayobora ubundi bagiye bungukiramo amafaranga ni ukugira partage cyangwa se shares mu mitahe iba yaje gushingwa mu Burundi. Bivugwa ko nko ku ngoma ya Petero Nkurunziza byari bigoye yuko waza gushinga umutahe mu Burundi utamuhayemo share, ntabwo byashobokaga. Reka twigire ku mwanya wa 6. Twe tumaze kubona perezida Sylvestre Ntibantunganya. Ku mwanya wa 6 haza Domitien Ndayizeye. Domitien Ndayizeye nawe yabaye perezida wa Repubulika y'u Burundi, yabaye ndetse n'icyegera cya perezida Petero Buyoya. Uyu nawe avugwaho kuba yarakoze ikofi ikomeye cyane mu gihe yari umukuru w'igihugu, ndetse na nyuma yaho bikaba byaramwugururiye amarembo yo kubasha gukorera amafaranga mu buryo bukomeye. Domitien Ndayizeye yabaye perezida w'u Burundi igihe kitari kinini ariko ahakura amafaranga akomeye. Uyu Domitien Ndayizeye yavutse ku itariki 2 z'ukwa 5 1953. Yabaye rero umukuru w'igihugu hagati kuva 2003 kugeza 2005 ubwo yasimburwaga na Petero Nkurunziza wayoboye Burundi kuva 2005 kugeza 2020. Uza ku mwanya wa 5 mu gihugu cy'u Burundi kugira amafaranga menshi, kugira gatubutse no kugira ibikorwa byinshi ni umugwizatunga General Alain Guillaume Bunyoni. Nubwo ari mu ibohero, nubwo ari muri gereza, ariko ibikorwa bye birivugira. Yabaye umutunzi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kugeza kuri nivo yabashije kugura inzu 153 mu gihugu cy'u Burundi, ndetse abasha no kwigwizaho imodoka 55 z'ibitabashwa. Ndetse muri izo modoka bivugwa ko yari afite imodoka yaguze miliyaridi y'amafaranga y'u Burundi. Uyashyize mu madolari ibihumbi nka 300 by'amadolari y'abanyamerika. General Alain Guillaume Bunyoni nubwo ari mu ibohero, ariko kugeza ubu umuryango we uracyakize cyane. Aza ku mwanya wa 5 nk'uko byashyizwe habona n'iki kinyamakuru cyitwa Global Rank. Uyu Alain Guillaume Bunyoni yakoze ibikorwa by'ubucuruzi bikomeye, ndetse biravuga yuko yagiranye amasezerano n'ibigo mpuzamahanga ku bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Burundi. Bivugwa ko ubwo yari ari ku butegetsi yajyaga agirana amasezerano n'ibigo mpuzamahanga bicukura amabuye y'agaciro maze akabonamo pourcentage. Ikindi bivugwa ko yajyaga ahindura kontra amasezerano ibigo byabaga byaragiranye na leta bikarangira ari ugiranye amasezerano nabyo. Ibyo ngo byamuhaye amafaranga atagira ingano. Ikindi bivugwa yuko mu gihe yari ari ku butegetsi yabashije kwaguka ndetse no kugira isoko ridasanzwe ryo kugemura ifumbire mu gihugu cy'u Burundi. Alain Guillaume Bunyoni arafunzwe, yagirizwa ibyaha bishika ku 10. Nubwo yakatiwe ubuzima bwe bwose, ariko umuryango we uracyarya ku note ziwe. Alain Guillaume Bunyoni
yakoze ikofi ku rwego rukomeye cyane ku buryo yabashije kugera ku byo yifuza, inzu zitatse amazahabu, amasaha n'ibindi bidasanzwe, imodoka zihenze, mbega buri kimwe cyose cya Alain Guillaume Bunyoni cyabaga kiri ku rundi rwego. Alain Guillaume Bunyoni yabaye umukuru w'igipolisi cy'u Burundi, yabaye umushikiranganje w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano. Alain Guillaume Bunyoni yabaye minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi. Iyi myanya yose yagiyemo yayibonyemo uburyo bwiza bwo gukorera amafaranga, kandi yari umugabo uvuga rikijyana ku buryo aho yacaga abantu bose bavaga mu nzira. Alain Guillaume Bunyoni yakoze amafaranga, yakoze ikofi nk'uko bivugwa muri iyi minsi. Ku mwanya wa kane haza umunyapolitike bita Agathon Rwasa. Agathon Rwasa ni umunyapolitiki uyoboye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL. Nubwo mu minsi ishize byagaragaye ko abanyamuryango biwe bashatse kumutera kudeta, ariko n'ubundi aracyitwa umuyobozi wa CNL. Uyu mugabo wavutse mu bana bagera kuri 14, akaba umwana wa karindwi, yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere 1964. Uyu bivuga yuko akora ibikorwa bikomeye by'ubucuruzi, ibikorwa by'uburimyi ndetse n'ibikorwa by'ubworozi. Uyu munyapolitike bivuga yuko ajya agirana amasezerano n'ibigo mpuzamahanga ku bijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi, ndetse ngafite uburyo bajya bamuhamo amafaranga amufasha. Ikindi, uyu mugambwe CNL watumye yakira amafaranga menshi cyane atagira ingano mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo Agathon Rwasa ni umushingamateka mu nama nshingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo yavukiye Ingozi muri uriya mwaka nababwiye 1964. Nawe rero iki kinyamakuru cyamushyize ku mwanya wa kane mu bafite amafaranga menshi mu gihugu cy'u Burundi. Ku mwanya wa gatatu turahashyira umuryango wa Petero Buyoya. Petero Buyoya wabaye perezida w'u Burundi inshuro ebyiri, ubwa mbere 1987 kugeza 1993, ndetse iyongera gusubiraho kuva 1996 kugeza 2003. Uyu mukuru w'igihugu ni umwe mu bakoreye amafaranga menshi cyane, usibye kuba yaranahembwaga n'igihugu, ariko ngo yabaye umukuru w'igihugu utarigeze agira ikintu akorera igihugu mu buryo bufatika, ahubwo yafashe umwanya wo kwikungahaza no gukungahaza umuryango we. Nubwo yapfuye mu mwaka wa 2020, uyu mukuru w'igihugu Petero Buyoya umuryango we uracyakomeye, ndetse kugeza ubu ngubu afite umwana w'umuhungu witwa Olivier Buyoya. Uyu nawe ni umwe mu bakire Afurika ifite. Umuryango wa Petero Buyoya kugeza ubu ngubu uracyakomeye. Uyu Petero Buyoya mbere yuko yitaba Imana muri 2020 yari umuhuza mu bibazo byo muri Sahel, yari intumwa yihariye y'umuryango wa African Union muri icyo gice cya Sahel ndetse na Mali. Yapfiriye muri Mali ndetse abari hashyingurwa. Umuryango we rero uracyabarirwa amamiliyoni y'amadolari kuri konte zabo ukibatunze, ndetse umugore we Sophia Buyoya bivugwa yuko ari umwe mu bagore batunze cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ku mwanya wa kabiri mu baza ku rutonde rw'abafite amafaranga menshi mu gihugu cy'u Burundi haza umukire bita Ziranotse. Ziranotse ni umukire ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, afite ibikorwa byinshi bikomeye cyane. Ziranotse ubundi ku mazina ye bwite yitwa Adrien Ntigacika. Adrien Ntigacika uyu ni umukire ukomeye cyane, arazwi ndetse yahaye akazi abatari bake mu gihugu cy'u Burundi. Abantu benshi bakorayo. Afite banki yiwe izwi kandi ifite amashami hirya no hino mu gihugu. Banki yitwa BCAB Bank. Iyi ngiyi irakomeye cyane kandi ifite abakiriya benshi. Uyu mugabo kandi azwi mu ihinguriro ry'ifumbire ryitwa Fomi. Uyu mugabo afitemo imitahe ikomeye cyane, nubwo CNDD-FDD nayo ifitemo imitahe, ariko uyu mugabo Ziranotse bivugwa yuko ari ufitemo imitahe myinshi.
ibi nabyo ngo bimuha amafaranga atagira uko angana. Uyu mugabo kandi afite assurance inkinzo bita Itracom, ikigo cy'ubwishingizi cyo mu Burundi cyitwa Itracom ni icy'uyu mugabo Ziranotse cyangwa Adrien Ntigacika. Ibi rero nabyo bimuha amafaranga menshi cyane. Uyu mugabo Ziranotse kandi afite ihinguriro ryitwa Mokeko, rihingura sima, rihingurira mu ntara ya Rutana ahitwa mu Bukembe. Ibi byose bimuha amafaranga, hakiyongeraho n'ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'inzu nyinshi, inyubako nyinshi afite mu gisagara cya Bujumbura aho bita kwa Ziranotse. Harazwi cyane mu gisagara cya Bujumbura. Iyo uvuze Ziranotse nta kindi bumva ni amafaranga, no kuba yarahawe iryo zina nabwo ubwabyo bisiguye amafaranga. Uyu ni Ziranotse rero, umugwizatunga wa kabiri ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Umugwizatunga wa mbere urusha abandi amafaranga mu gihugu cy'u Burundi ni Nyenicubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko yabyivugiye avuga yuko ari we mutunzi atunze cyane. Ariko n'ubu ngubu iki kimenyesha amakuru Global Rank cyamushyize ku mwanya wa mbere ku batunze agatubutse cyane mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo ngakora ibikorwa bikomeye cyane by'uburimyi ndetse n'ubworozi, ndetse ngo deal cyangwa se igikorwa yakoranye na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigendanye no kurwanya umutwe wa M23 ngo ni kimwe mu bintu byatumye ahita azamuka mu bikorwa by'amafaranga kandi y'amadolari. Bivugwa yuko deal yagiranye na Felix Tshisekedi yamuhaye amamiliyoni y'amadolari yashyize ku mufuka ku buryo bukomeye cyane, ibyatumye ahita aza ku mwanya wa mbere mu bafite ibikorwa ibikomeye cyane byamuhaye amafaranga. Uyu mugabo bivugwa yuko usibye ayahembwa n'igihugu ngo afite uburyo bwinshi akoreramo amafaranga ku buryo nta muntu ubasha kumuhiga mu gihugu cyiwe cy'u Burundi. Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye bita Imboneza, uyu bamwita Sebarundi. Sebarundi bivuze ngo ni umubyeyi w'abarundi. Uyu rero niwe uza ku mwanya wa mbere mu batunze agatubutse cyane muri iki gihugu. Ndi kugerageza kubabwira urutonde rwakozwe na Global Rank muri mwaka wa 2024 aho havugwa abakire batunze agatubutse mu gihugu cy'u Burundi. Nahereye kwa 10 ngeze kuwa mbere. Nizere ko rero nawe urajya muri commentaire ugira icyo uvuga, biremewe. Wowe urabyumva ute? Uraza kujya muri commentaire nawe ugira icyo uvuga. Turabakunda rero gukurikira amakuru yacu n'ibiganiro, ntago bigoye n'ukara kuri subscribe gusa ubundi ukajya ubona amakuru yacu akugeraho ibihe byose. Reka